Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nyengo Nyengo Pauli yakwanira pha taonga nchindi wa imwe mwaimira Senior Chief Mwankunikira anduna Ilala chindi zikumwenererani gogo chimala bantu na mafumu mose gogo vitanda mapeza na mose mafumu pano pa mzokoto imwe na kuonani chindi zikumwenererani. Pano msonkhano nafika huu mwauno ni wa nambala 21 mairo nikambira kuchinteche na ukamalira kuhusisya nafuma kuhusisya na kwera nafika munzuzu 1 o'clock mwauno naambira kumzimba huko mkati ndoa yose mwangu wa watu tuze na bwana ndoa yose mwangu wa watu ichanikondwesi chomene chakuti Wanyamata wachukirano wafuma walala wafuma wache kuchomene wafuma wose lizio lao nilimoza chakwela ukewa wose wayoya chimoza aliyese wayoya kuti wavuka na Malawi Congress Party soni kumanyo ishi abelewani pala nilipano pa mzokoto kumanya nipakaya umuniwela kumzimba mkatabe ukalonga na chitipa ukasungu vupambana na umungawele pano uneneso chifukwa pano nuyoya va uneneso ndena chifukwa ichi chauta akulenga muntu kuti uyu wazamuang'anga oyo asambira sukulu uli kumaliro kwake ya kuang'anga chavuta konenzera pala chauta wati uyu wazamuafwiti yao maliro ufiti oyo sope uli kuchalichi pala fumaka kuchalichi kwa flipa uchida vofiti ungapambanasu jana hivi chauta ukumba pala chauta wati ndiwe kalipentara uzamalira kalipentara paka ifa kalipentara chauta tawanyake watipa ulongozi huu wafuma pawene chihana afumu waine avitanda wali hapa pano mpakaya ine nyimbo zose ni kuwezerana mbaibolo ine kawa MP winu matemu tu matemu wose awanikaimiro MP ine pano amudhali nkaluza pano waka nivotera cha nikaluza pera pano mmaso mwao ine ulongozi nkupana cha mmaso mwa balewanawa ine kwa ulongozi nkupana yai mautere goma pana ukapano nikafika kulilongwe wendu pi wakumba aplige chihana pala nilipa TV palungano
presenting matazwano pa TV pana na ungaime aliyese wauleka chauchita ngata ulawilila bora nipa bakaya ngufuma ine bayone chihana nipa district nini rumbe kuli mauno nyamuga nute brantaya abantu bi kose naenda ukubantu ndoa kubona mwana jakufu wanyake tikole kwa kachasa mwene kwa mapano wakati na UMP uongo ana yai Afiti. UMP atu mkwala so ina belewane huku naambila zina na yoya Raul Pakaya uyoye uyowena na bale wako ha? Pakaya weza ndine MP nkayoya pana weza ndine president weza ndine Fwiti Nganga pana ndine Chihana kumanishite report pana waweneko wachikanichi kose taenda mute kumsanje sono mwamuisanga afodi wantu wakola matisheti mute kuchitipa mwamuisanga mute kumchinji Central Region Lilongwe palikosi mwamuisanga chipani chiru sono ni chipani chira cha ichiweni kawa MP chakula chomeni chipani chikulu chomeni ni chipani choti kuliche chipani tuchiopa muno Malawi kuliche Goko Nkunika na Goko Chimalawati na imwa ya vitanda mwana winu mkanozeka uti ni president nikanozeka uti ni president magalimoto nukula wana nani wana ni nani magalimoto nukula vina nani magalimoto mpaka ndege helikopta hii nikakumbia nchitile kampeni ya president nupanga matisheti palite chipani muno Malawi china matisheti chumba hii nilupanga maflaki nilupanga saru chilichose nikapanga kuti chaka ichi taonana chifauli ine nkanozeka kutapa nuchitandalezane kumaliro kuti ndale nza nchitaso cha nuchitandale kumaliro nikakhala MP nikachitoa MP nikakhala nduna kakhala nduna nuchita unduna president wa chipani wanyake wose vipani vose either vikawa mboma wali kupendrama za mboma wakuisha chitu chili mboma wakuisha za mboma wakuoleka katibani kwa machipani ichi cha afodi na yendesha neka with my own money za mtumba kama kumana na mundu kumsanje wa valasalu tisheti mmanye ndalama za mwana wetu hizo kama kumana na kalimo za afodi balipose mmanye ndalama za mwana watu Pakaya ni pano alikati Yesu wawelezaso wawelelako ku Nazareti hivi ni Yesu kawafika ku Nazareti nipo osuza kuti wakomeze kuti muntu yula ni mulongozi chifauli ifa tuikila tose tukakhala pasi tose pa mtengo nile mulongozi akakhala pa mtengo na isi ufuma hapo nuuta kukaya kwa vitana kwa mapezi nuute nkacheze na jamahia kukaya kwa makunyake huku wakumbanya mwana wa chakufa wafika chalo chikuwa kwede
Kabeka nine nikamchema kabambe za hapa akafika atupele fika hapa Joyce Banda hapa tendi pulikane tose pano chema nikawa ine tipulikane hapa lewani tendi wena presidential candidate Mose kuti usepo chakweka tikapulikana makolene ine nafumapo na utakuwalo MCP anjililapo abankiza nikasanga kuti huyu akuti ine nampeleka makarata huyu ine nampeleka makarata huyu ine nampeleka makarata. On top of that wachita sponsor makandidate wanyake imwe mu independent president imwe mu independent president imwe independent president imwe toto ya mapresidenti nokwana 21 awakuimira kachalo kachoko kuchomene kaukavu ngati aka mapresident 21 kachalo ngati aka ine natina kalabasi na welako nikachema Morris Mugabe sekuru na ucheme executive yose na kwabalira ine na munozeka kunimo president koma cannot be part and parcel wa uchindele uwa chitikapa. As a result ine napita mundalika na tunasanda mapresident wose na usanda na wana masuzo wali Malawi nikaona kabambe ni mwanamchoko angeendesha chalo yake wanda kalepo yepe visuzo akapokea ndalama kuliza banki 1 million per day total salary 30 million kamona ni mwanamchoko huyu wakasambila sukuru chito yake nulembeka chito para walembeka chito wakwile chito not to be president of the country kuti visuzo vyose vachalo vena iwe chaya mbeona tupele nikamanyasu huyu ni mwana nga yeye visuzo vachimala watu achepa mwana wachepa bwana uli visuzo mdela la manguningira ku vina nati uli njala ku venezo visuzo vina nati ngamanya ni mwanamchoko ola kumbo presidenti angavigwanisha yai soba experience yane nikasanda kwani njani nikamala pandu wawili Joyce Banda na Peter Mutharika so nikafika kwa mama na utumishana nao na amama ima mkakara wakatu yezi na hili kwa tisange mundu ya kakara nyengwa Itali akawanjani Peter Mutharika so nikarunda na ukara na ibasi amdala na ine teki cheze ikacheze makoe na kupulika manifesto kwa mpoto kwa imwe muyanyanira uli ikapulikana maproject wose wa miseuku nkani ya maji katumbishana nkani ya masukuru tutumbishana tikasanga komiti kwa afodi wantu 5 na maroya pachanya UDPP wantu 5 na maroya pachanya ine mkusanga data sekuru Morris Mugabe na ni chama amataya mulibelibelu ya amataya kwa komite ni kadumishaneni tishitauli tuponosi ya Malawi ndiko kuti hapo ngava za Malawi zafikapo kuti kwako opposition chuchitika njivichi aliyese wawimo president and MCP ikawasekera chantema sekelera chantema afu gawana solo sekelera chantema chakwela ulitiraso mpaka inakanimbira foni ukumba zilinga tishitauli ine ngatine nye mwana usibia moto ndalama no ndalama ichina kumetita ichuchitika chi mulowe nikayoaya bwana ine kamupalirani umwelo wane ni UMP yai mkulia dalama za UMP yai dalama zane za UMP ni za mkaliela Simba kunyumba kwani ku auze kwani imo ngatia hii mwana wapakaya soma vishonta zo bali taushika yura tunakona niwe vakushinda bwane
kuti mlongozi muone ni njani anganoza visuzo vinu vikaye nodi unoza visuzo vyake ichi mkachita imwe mkanoza visuzo vya Chidumba mkachita Chidumba Alikulirongwe imwe na ukana ukavunu na kulemelesha mtu mmozi mkachita mistake niyo ya baliwani bala kulizifa kuno iselene kwa ndopa setusuzika maselera yai afitanda au nimbila foto kulisusu nitume kachokojoko kulisusu nitume makachokojoko iyo na balawinu yai wakumbaka waka mavoti. That's why wanyinu balawinu alikundazi ni mlongozi wose walondeza yule wose watu wambuya wa mitu the whole northern region na kupalirani kuliche wenda mamba tuvipani wenga chunga hise tilipande Enoke mwanarume Akwenda kutoro Enoke mwanarume kuliche mwana wa mpoto kuyanganya mukapano na ufika kulilongwe wenda kulongwe tukulumbana kikampulikisi kuliche kata Kalabasi na DBP na upulikana kilonkawana Boma lake lipisa sabadani hii mmeo yose ya bulikana malizati wafuma last week wachitaka fuku mmeo yose ya bulikana 75% ya mwela ya mvodela pita mtani 75%. Central Region Chakwera alipa 49% kwao kwa Gomez. Mbaba chini. Pita mtali kabisa na 32%. Ufika mpoto ya Bulikana nayo. Kuduwa na mwana wa mpoto kuyana mahala. Mundu kwenda wakupaleninga kuti vote yane sono nipita mtali. Wachakwera ni pachoko. Wachakwera ni pachoko. Tome. Wachakwera. Bali vifungwa chifauli ya Malawi wose wapulikana. Kani na Marawani Federeza na Njala. Wachakwera ngawasi peni wako. Wama wafika. Na motamalisha ufumuti yai ufumu wa ngunika nufumu wa ngunika ngati ni senior chief. He deserves an office, he deserves nyumba, he deserves galimoto. Uneleza mwalimu bodi ndio pemali tulibize ani ino kala ku president Sekura mugumanya ngati na ngongono ndine boma cha koma bala nkwenda nikuwa ngati boma gale jina mpati muno vanzo za mwaulu democracy bala ni kwenda wantu wamanya kwa jumba boma wapatuka wana watakufa wajumbe zimbi ya moto zukuru wa vitanda wajumbe choji kuyaoya chabuti ni zabano zapeleka utenga 5 billion zapeleka pano iza msenga chipagala mapropo za chizanosi nikoti pano wafike ndalama ufika kwa 50 million pa skulu pano nitau Utapachinyola another 50 million. Pakombeza another 50 million. Ndipo pakaya. Yesu amnilongola ile pakaya baki kumavotera. Afrika mafumo. Soba mwewa ya kutili bana. Kumbo ya Federeza tupeleke kula. Bado wachimbia naye. Bana kumba kuta mapesa kumba Federeza. Profesa. MCB kuchoka. Uneleza mwalimu. Hawa MCB wana unyemo koma ya iweka. Baleka wakawina. Hili tika viradisi. Leo waliko wanyaka ukakumene na upala. Kajalao. Kwa Filipa alikuwa cha. Usiku babata alikuwa cha.
abalewane balawaona muntu especially kuno kulumbi pano pa Mzokoto kuyasapota MCP ndikoti pali vindu vili mwa iye Apanzonadi chimoza mwa icho chili mwa iye all of yours uneneso cha kwamba aliyese uyasapota MCP Azamu ali 1200 huyu wasapota MCP Federeza 160,000 huyu wasapota MCP kamafuta ngatikotira mkutu kati huyu wasapota MCP shuka 5,000 mmenye mtu mwake muli vindu vili cha kwamba ndikoti mtu lotaya chimbiani naye maelectrician wa Msanga muli shooting mutu muli chwe chwe chachirili mpangileta baraka mutu kaliko makola ndikoti muli zenu za ufiti kumafumasi ja vindu vili muwaoneso para wakumana vantu vake ochita vofitifiti he ndani ya chilima noyo ya makora vofitifiti fungwa la step forward ndege ya wauli mchikangao vofitifiti he so bano ni Pembo abale bana Pembo ni kupemba ya kutivotini nyengo zose tashika minyati kifauli hapa na utoka vote ngoma za ngwamo mnyumba hapa na utoka vote feteleza ngwa 20,000 ibaki hapa na utoka vote shuka 250 hapa natoka vote Azam 7 nikasambira so Azam yai nikasambira soko yonukira ile tosi kanukira kesha jitekizo ka uchinde jitekizo kwanza watu jitekizo sono mawela kasawala soko tusholimbirana kwekwe soto imosi unga kalilo yaya mbele bani hilo sono umalilo kwa manifesto witu wayoya about ma school fees wakwera school fees sono utuma mwana ku secondary hususi UDF ikapanga primary school education free from standard 1 to standard 8 omatere pano pa Mzokoto mwana pisa na kapepala uli alakumba 10,000 school fund mwapereke after 5 days apizaso yai transfer Msambizi wa ufuma Kurumbi tipeleke 20,000 mwapereke after 5 days akutia isimenti munyumba ya Msambizi mwapereke kwa tatemu ndalama zimupeleka kutashitukuko zuchupa school fees so ikuwa so ya waka yai so ise pa 5 billion ila tampalila MP kutu watolepo 500 million wapeleke every school 20 million ndiko kujuima Wasamizi ndalama ziwe barabara.
Iya tondeka sota tachita switch. Chifukwa cha ichi taona kuti tiwape buseko wa papi. Ni woti primary school mwana utuma waka aluta ku school mpaka amalize standard 8. So ichi tachita pa 20 wausaina executive order apita mhalika kuti kuyambira form 1 to form 4 iwe ya waka. Form 1 to form 4 waka no school fees. Kusukuru kura ina banga MP watu mkafika kumakuno mkulila yai examination fees mwana wamweza examination fees nayo taushapo kifungwa nchito ya bomba kusambisa watu wake ni nchito ya bomba upeleka mkwala kwa watu wake ngati barwala ni nchito ya bomba upeleka ngoma kwa watu wake ni nchito ya bomba to make sure wanda anafeteleza choma lilo kufeteleza tanoza kufeteleza tuwelezo kuma cooperative kikumba aliyesa uinua moyo aliyesa unuwa na kachidulu kake chaka chibiza italime na feteleza program pambana kuti chaka hichi food production ya ngoma iwe double kuti chinyake kisunge tile chinyake tikapeleke ku National Food Reserve chinyake titume kuwalo pata tumakuwalo tisange forex ndama za kuwalo baada zafika tikule mafuta ndipo mafuta weka manifesto tachita formalilo Gogo Nkunika Gogo Chimalawati ine I'm a very proud man and I belong here. Yes. I was born in Tumbuka. I went to Tumbuka. I will die in Tumbuka. I was born in Kuno. Ndine Nobainu. Ola mukumbe mleko. Afitanga ola mukumbe mleka ukumba. This is my hope. Afitanga nikatola. Nikatola. Mambumu tuzikumbe. Sona neno kupela vose apale watu. Koma chitima chenikola usanga kuti pa mzokoto penye pa matisheti very good program ya kuti umuntu chitakose tukala makola kalapasi tukala ma 20 groups nimo tupeleka matisheti so banda chitatena aliyesa upokela mapteni omaso kuyama kuvotea Meshanga kuoga paka jaso pateni. Wale machaso onoze balonandalama tu. Machaso pepa onoze hii.
Nipo live. Ipemelele. Kumanya ajanya afikanda mwaniko darasa kuelekea. Mwanyi kwa kanuni. Sono kumanya wa Electoral Commission ukana ukawandalama nyingo hii kumanya foya ndima bwelane kumanya PTL ni kurujome banyaga fuma bumba uko na transport banyaga kutimbaniko uko na transport za kinamba uchanya huko kumapili hapo na minibus na udura watu uko na minibus za kinamba soka kopala kukuleka pano ni transport kwa FIFA aplikane sono asanya tale mkuu ni mumulekeze vyose ise tuteke hiyo uchomeni. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.